Ka Dorbash nong Chiliang Right ringkat ka jingatri lang ki School Managing Committee Shibanta jong ka World Environment Day 2024 kabalaraki halor kapang beat plastic pollution ha kalai trik jelio kala penlong da ka jingalang kerpang banpan sngot ho e ki kena halor ka jingta na ka jingpendan kam ya ki plastic ha kani ka jingalang kerpang la Shibanta da ki kena school jong ka Chiliang Right SSA Upper Primary School Chiliang Right Government Lower Primary School Lom perdi yong pia Upper Primary School SSA bat kapo musyang SSA Upper Primary School kumju kilong kami long pa ka dorbar chnong Chiliang Rai uma DHD wahe chnong Chiliang Rai haba penya ya ka jingalang ulay thu ya ka jinglong jingman jong ka may maryang bat ki saudong saukun jong ka na ka daw ka jingpendan kam ya ki plastic ha ki dur ki rukam ba pher ki bala on bo jingma ya ka pateng banwan Ula kentui ki pat ba ban kendet ban riu no ban kiar na kajing pendan kam ye ki plastik bat ban le ki kam ba pher ki ban yada bat ban ne ban sa ya ki saudong saukun ka me maryang ki riu shampang ki bala ai ki jing batai ki long ka kong napi saka ringklem district coordinator DSBM Gramin EEPHE West Giant Hills kabala kran shampang ka jing ta ki saudong saukun ka me maryang umawan prang pingrop Surveyor Water Resource Department West Giant Hills District Ubalabatay Shapang ka rainwater harvesting, rooftop water harvesting, bat kilat jingarap kibala banyo na kita trekam jong water resource katba USD lalu General Secretary Lum Kerwiang Dorbar chnong Juwai, ulakran Shapang ka chnong Juwai, bat ka jinglong kerpang jongka ha kabaya day bat kami maryang. Ya ka jingalang la pensyong shit da ki jingruai na ki kena school ka Chiliang Raj Upper Primary School bat Lower Primary School, balayo ki kentian kublay na ka kong Mulberry Nikla, Head Teacher Chiliang Raj Government Lower Primary School. Lapan waya ka jingalang da ka jingthong ye ki ten riding ha ki jaka bahap hapo upot u ang jong ka dorbar chnong Chiliang Raj. Katu ketika rainwater harvesting naga office jungi naga water source kala implement ta kala don ta suppose na me. Agane ka water rainwater harvesting kadon kadun ka implement naga office jungi kadon urban ta kawai kede nam ta ka irrigation kawai kede nam ta rooftop ka irrigation tu buat apa kami ni penukam saya jaka mengirap ini kata jaka mengirap ijit sinar ada kalong jaka sinar kepung dan jaka sinar luar kadam te kacing mentong yang biok nak kena ka pengilai kena kacing sinar ini construction kemudian kamu nak kita jaka kiba di kapandan di umkatu kene pollution not subenta to air pollution land pollution soil pollution atau water pollution kini ki subenta to dum kan hijing inyoki kangal air le klem air ngein kamge kendawra ini chongi gatte le hewan chongi drum handawi wachna I construct ide dum ini to yo yi chongman hakate man dur slap le chawan musai Tao là ibi em cam hà snap thai.แต่ก็สวยเลยโจ้ยขันดาวมันสิขันดาวเชื่อว่าทุ่งโชรีมันน้ำยอดในทุ่งโชรีอยู่บางมันยอดในบางขันดาวไอ้บิวเอ็มกามhàแต่ก็ว่าตอนแรกมันติดกับอุ้มได้อยู่ดีๆมั่วเดียวดีได้อยู่มาสู้ใจที่ดูเอ็มกามhàให้จะกินยอมีแต่ได้อีนี่อุ้มเอ็มแต่ละไงจะยี่ดีอินเดียสลาบันไทยplastik to penteroi hai chinong mathau yang ingai ajan jan muro jan ti pe pi to plastik ko penteroi ha to hi na ta kate le thit plastik pe ni to hi mana lai chi yaw ne ngam ra mun nai amon te akom e ngai plastik wa he yo ne than ra mun nai no suka mana suka ada ka jing im yong ya te mana ra mun nai ne plastik pe guru Ipani tapi tidak plastik luar penjadinya yang cina bertahan ikat teh man praktis itu ya tak ada guna tap guna lagi guna kian tap lagi guna kian ham apa sih ham kok back up ini tak man tapi man baik pun lokwa ikut kamu ada cina itu dapat tahu orang jadi plastik tak warna hama baik kan jadi myoki baik jadi myoki hasil bertahan cina tahu yang ini kamu berdiri ke cina tahu yang ini jadi mana berdiri ke cina tahu yang ini mai ajar guru hijar dan senau suki
Mestinya kami dia berada pada yang usia yang mana tulang lagi cakap itu, boleh cakap. Mana boleh cakap untuk naik itu smart, tapi mesti tidak menghormati. Mestinya mana lain tidak mana kelas, mestinya rekset pun baik itu, mestinya sulit. Dari itu kami jadi juga sesuatu ini dengan ajar mestinya sulit jauh definitif mestinya. betul mana mi pinayung live school. Now tipi chips, now tipi wai, now tipi one ki les ki kita ki ma, aktiviti rapos ki chips mo. The hetau tipi itu mana tipi kau hang itu tipi, hit hoi, tangwa mana tipi siapa man the tipi itu chip, mana kau itu chip hamno asro, tahu apa ka back and free, mana ada kita tahu ka back and free, definitely mana poi school emidos minus school non school. The mana the school agak assembly yang di school yang pinga kerpa di piwo siapa mana MK assembly le siapa betai gitu mana min di school mana lan di siung le siapa mana poi benefit pam bini won luti pun hamno asro tapi itu terus tiga pok baik ke pidem po hayu man no ada speed yang hayu kata le ko bi gawa man duna dari ke jing ke ya ke jing troy ke chnong yang ke chung ke thawa ni the duna ke ga chnong yaga jing tikriya bechong juai ni le kam tam lagi Europe surok ti suki man suki beching yogi man desngi le da thedi de no da thedi de one da thedi one mc yang speed le da embe sok be jing the problem yogi tau perkara ni kamun ga daga jing ka affect ka yaga jing yogi man desngi the tibi gani posting the man go community challenging what ke recycling yung kini scientist le mie gule iwan wa nile wa mie gi wato ki recycling bi kanu duli ule be ni man libi ki wa ye ki mo na ra ki tang itu ki wa ki kai chi wa tu du kai chaga Indian Ocean ko kai chaga Arabian Sea ko kai chaga Bay of Bengal orang itu gilai itu tiang ki, memang you stop itu atau ke itu ke man ke igi guru man dapkeri gitu gitu ni, memang kita ke cingit kle semen doi kamon le minimize ketika plastik